भने बपी सकले जोजलपा थौ नेपाल सम्बत झिन्छस व पिन्याद चिल्ला गापारो शनिबार दिन अत्यथैको विक्रम सम्बत 2081 साल चैत्रया 2 गते शनिबार थौ जी हाक्न छक फेसबुके प्रत्यक्ष प्रसारण जोना वयगुदु थौ प्रत्यक्ष प्रसारण जोना वयगु चाहिँ था किलाग त्वालं ख वनेमा चुक किसी गलिया पिनेस चोना जी प्रत्यक्ष प्रसारण याना चोना थौ प्रत्यक्ष प्रसारण वयगु कारण चाहिँ छिकपिस पलखलिपासी एन छिकपिन त ताई मपी कुसे जी था थौ मुनि बिहार खोप पाखे सुइम भन्तेपि ये देशे भिक्षा बिजान चंगु ख अले भिक्षा बिजायगु छोले वनेमा चुकेन वस्पोल पि भिक्षा बिजायगु जुगली थुगु लु छको प्रत्यक्ष प्रसारण केनेरका जी अरुण सिद्धि तुलाधर लाइभे वेदुन छलपोल छिकपि थुगु लाइभे आबद्ध ज्याचना बिजाउ ज्याचना दिस नप आपासिन थुगु श्रद्धे भन्तेपि झोलिक शान्तपूर्वक भिक्षा बिजागुल्लु मे पिसन स्वेफेमा नका थुगु लाइभ यको थासे शेयर याना बिजात याना दित जी इना प्यानचना जी थन तापकले भ्यास देव थास श्रद्धे भन्तेपि झोलिक बिजाउ खनाचना भन्तेपि चाहिँ बिजा न्य दक्ले नापा बुद्ध छन्दा जना छम उपासिका दु उया लिपा माइकिङ याना चोम छम उपासक दु नाप झोलिक भन्तेपि बिजाउ दु भन्तेपि झोलिक बिजाउ दु थुगुलु छिकपिसन सोइचना दिस नाप नाप आपासिन स्वेफेमा दका यको थासे शेयर याना बेदिस ठठगु फेसबुक एन शेयर याना बेदि फै नाप नाप अले विभिन्न ग्रुप विभिन्न पेज अले विभिन्न सोशल मीडिया न थुके लिंक शेयर याना बेदि फै थन भन्तेपि झोलिक लाइन बिजाउ छलपोल छिकपिस खना चुना दुगु शान्तपूर्वक अले ठौ ठुगु भन्तेपि बिजाउ लु चाहिँ क्याप्चर या त ना दम पत्रकार मेज प्रेरणा साकेन छिगु वनेमा गल्ली छेन नुंगला वे कैतना लस्कु सेनसना श्रद्धे भन्तेपि सकलिस्त वन्दना याना जिमिगु वनेमा चुके लस्कु सेनसना थन वनेमा चुके पिछा बिजाउ थासे जी विद्यासागर दैनो बे जाओ खदा भगवान शरण बालियाना भिजना कमले वस्फोयात्न एकको साधुभाग व्यक्त याना पक्ष मंगल अनि बपी सोकुमी भाजुमे जोपी भगवान शरण ठ्यो मथ्यो निद सोद न्हनिसे वनेमा तुलाधर पंजरा दान पुचा या गोसाले वनेमा चुके थी गतिविधि याना वइ चुनावको ख थी बुद्ध व बुद्ध शिक्षा प्रचार जुइगु गतिविधि याना वइ चुनावको ख थोए गतिविधि याना वइ चुनु खना वस्पोल भन्तेपिस भिक्षा बिजागु रुटे वनेमा चुकन छौलाक बिजागु ख वस्पोल पि प्रति जिपि यको कृतज्ञ ज्वचना थुक्त वस्पोल पिस थते रुट लाक बिजाउली जिपि वनेमा चुकया बासिन्दा पि अति कय भाग्यमानी ताका चुनावु दु आ भन्तेपि वनेमा गल्ली द्वा बिजा रुंकल वनेमा गल्ली द्वा बिजाना थन वनेमाया आगन छेदु थो वनेमाया आगन छेदु प्रधान पिन्यु आगन छ ख थो आगन छे तल थन द्वावना वनेमा चुके जिपि वनेउ ख वस्पोल भन्तेपिन त जि दुने वनाए लस्कुसिया अले थो वनेमा चुकया न्यु चुकदु थो पिनेया मादेव चुक खसा दुने चिबा चुक न दु चिबा चुके चना छिस वस्पोल भन्तेपिन त भिक्षा बिगु गोसा गइ चना उदु विपिन शील आचरण संपन्न पि वस्फोल भन्ते पिन त वनेमा चुके वन्दना यासे लस्कुसे अनुचना भने बपी सोकुमे भाजुमे जुपी मुनि बिहार खोप बिजापी सुई छमया ल्याखे दुपी वस्पोल भन्तेपी वनेमा चुके थेने धुङ्कुगुदु वस्पोल पिन त पलख विश्राम याकेगु गोसादु
नाप वसफोल पिंत जल देछागुन जमी गोसादु अले 5-10 मिनट थन चोना वसफोल पि हान थन पिने किलाग इटुम्बा तारदेव बा अतलखु बही तामसी पाखा डल्लु चौतारा जुया आनन्द भुवन बिहारे वसफोल पिन थंक बिजय आनन्द भुवन बिहारे ठौ या ठुगु भिक्षा टन ज्याजो कोच्यागेको गोसा डुगु ख गोसा खल ख जिम त जानकारी बिउ कथ जिथो छलपोल छेक पिन त कना चुना अनि बपि सकले थुक त श्रद्धेय भन्ते पि वनेमा चुके बिजागु जुनी वनेमा चुके पवित्र भापिया चुनागु दु जिमस वनेमा चुक झझ धागु दु थुक त वसपोल भन्ते पिन त जल अर्पण या दया जिपि अतिकन लेता जिपि भाग्य मान्यता का चुनागु दु थुगु पुण्य कार्य या हेतु सकलसिया मंगल जुइमा त का जिमस कामना न यान चुनागु जुला श्रद्धेय भन्ते पि थन विश्राम यान बिजागुदु दान प्रदान या कार्यक्रम न सुरु जुये तेंगुदु वसफोल भन्ते पिन त वनेमा चुकया बासिन्दा पि पाखे दान प्रदान जुई अले थन वनेमा चुकेन भिक्षा बिजयी धैगु मिग मिगन से फेसबुक प्रचार जुया चंगु जुली भिक्षा दान बितव भिक्षा बिउ स्वेत आपाल श्रद्धालु उपासक उपासिका पिन थन वनेमा चुके मुना चंगु झिसं खना चना थो वनेमा चुक धयु नेत तुलाधर अंतर्गत खुगु कव मध्ये वनेमा कव न छगु ख अले वनेमा कव पि थन बसोबास यागु थाय त वनेमा कव थाइगु जुल थो वनेमा कव थियो ये महानगरपालिका 18 वडा अंतर्गत किलागतवाले किसी गल्लिया दुनेदु अने बपि सकले श्रद्धेय भन्ते पिन त दान प्रदान ढुङ्का वसपोल भन्ते पिसा चाहिँ चित छत्वा छ आशीर्वाद न बिया बिजय तिनी अले थन भन्ते पिन त लम्पु केनेगु चले जी राजेश गुर्जु न बिजागु जुल वसपोल राजेश गुर्जु तद न्यन से वसपोल भन्ते पिन त ठुक त ग्वाली यान्चना बिजागु जानकारी प्राप्त जोगदु Hello. Namo Dharmai. Hai. Namo. Thongya dinasam. Ji kopo. Inacho kai Krishnam dibutna mahavyaya. Pasang ji akinam kue muni bihar. Ha. Waspalki thong. Ji sama panchati thong. Bichatan da bijagu. Ha. Jisan cari tahan yau punya sekeste ina punya santai yana dita sekasita swasta suswasta kamanan dia se di thana wani macuke pandipi biyana palkat haye ketkana biyan sundu jole jisan cari thong ya dine pandipi da birastale isi thong osne osambale tagubale अनवया स्वस्ति महाव्यारे ठेका जन्माले अनवया जन्मालन चाइला ठौ चाहिँ वनेमा चुके जा वयो जुल ठौया दिने जिसं चाहिँ जिसं पुञ्जे भाव्या दुवे अतरंगो खौ धर्म चित्त उत्पन्न जीवो वले जिसं चाहिँ स्वभाव शुद्ध सर्वधर्मम स्वभाव सुनिता ज्ञान पञ्च थैगे जीव जिगे तकोसिके तान्या छौ स्वभाव देमा जीवो ठो ढानिया पुण्य खं सकसिते इनावर देमा भिउन जिसं मन्तु नाचना ए जुया कारण सन्ते ध हेलो सबदानम धम्मदानम जिनाति नमो रत्न त्रयाय सब प्रकार जगत हिताय सकसिते जिसं जगत हिटिया लागि हे चिति चाहिँ नभया जन गाजना चंगु खा ओ कारण खु चाहिँ जी सकल पंचपी थाना पिछाटन बिजाना अनवया जिसन चाहिँ इटुम बाले गावना तारा जोठा गावना अन वनेमा आछिन अथलको भई कोचाइ ख अले अन छिटो चाहिँ अन बिहार भवन आनन्द भवन बिहार चाहिँ छिटो कावी
व्यवस्था दिया जोंदु उस पॉलिट पर फोन याना तामसी पाके वे का थे खबर न याना ऐसे जिसन चाहिए थाना जिसन सकल पंचे पिंटा थाना अनुरोध याना जिसन चाहिए पंचे पिंटा थाना फिर का दान प्राण या चार्ज सोच सोचने आ जिसन चाहिए दान या पंचे अरुण पंचे टा छकुचा पुण्य संचय लगी जिसन तो पंचे टा बैक लॉ है ना पंचे पुण्य छो सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई यस वनेमा सुधार या त के हो त मलाई थाहा भएन तर वनेमा चुक्क भनेर सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आज यसरी भन्तेहरूलाई जुन भगवानको समयमा जस्तै गरेर यसरी भिक्षुहरू भिक्षाचारिका गरिराख्दाखेरि सम्पूर्ण दानहरूले श्रद्धापूर्वक दान गर्नुहुन्थ्यो जुन भगवानको समयमा पनि यसरी नै आज पनि यसरी भन्ते कर्महरू हामी तपाईँहरूको सामु यसरी भिक्षाचारिका गर्दै आइरहेका छौँ र त्यस साथसाथै उपासक उपासिकाहरूलाई पक्कै पनि हामीले दान धर्म गर्दाखेरि कहाँ गर्ने के गर्ने कस्तोलाई गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई कुनै न कुनै चासोको विषय भइरहेको छ त्यो विषयमा जुन भगवानको समयमा पनि कुशल महाराजले भगवान बुद्धलाई प्रश्न गर्नुभयो कि भगवान कस्तो ठाउँमा गएर दान गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर कुशल महाराजले भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुभयो कि तपाईलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहीँनिर गएर दान गर्नुहोस् जसरी तपाईँहरूलाई पनि दान पुण्य गर्न मन लाग्दाखेरि कुनै ठाउँमा चैत्य बनाउने ठाउँ होला कुनै मठ मन्दिर होला कुनै बाहा भई आदि विभिन्न ठाउँहरू होला जब हामीलाई इच्छा हुनुहुन्छ यहीँ गएर दान पुण्य अनि त्यसरी गर्ने त गर्ने तर फेरि कुशल महाराजको मनमा अर्को प्रश्न भगवान हामीले दान गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै पुण्य लाभ हुन्छ भनेर यसरी कुशल महाराजले भगवानलाई प्रश्न गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुभयो कि भिक्षु सङ्घलाई दान गर्दाखेरि महान पुण्य लाभ हुन्छ भनेर त्यसै कारणले आज हामी तपाईँ हाम्रो सामुमा हामी सङ्घ परिवार भेला छौँ र सबैजना 20 जना भन्दा पनि धेरै हन्तेहरू हामी तपाईँहरू आज उपस्थित छौँ यो सङ्घ परिवारलाई तपाईँहरूलाई दान गरेको पुण्य अवश्य पनि लाभ हुन्छ भनेर भगवानले पनि बताउनु भएको छ त्यसरी नै सङ्घे दिन्नं महाफलं भिक्षु सङ्घलाई दान गर्नु जस्तो महान कुशल पुण्य अरू केही पनि हुन सक्दैन ताकि हामीले भगवान बुद्धलाई नै गएर दान गरे तापनि भिक्षु सङ्घलाई दान गरे जस्तो महान कुशल दान त्योभन्दा महान दान हुँदैन भनेर भगवानले बताउनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँहरूले सङ्घ परिवारलाई दान गराउनु भएको छ यो पुण्यको प्रभावले तपाईँहरूको जीवनमा सुख शान्ति निरोगी प्राप्त रहोस् कुनै पनि दुःख भय अन्तराय विघ्न बाधाहरूबाट वञ्चित भएर तपाईँहरूको जीवनमा सुखमय प्राप्त रहोस् भन्ने कामना गर्दै अब हामी आशीर्वाद दिन्छौँ तपाईँहरूले सबैजनाले दुई हात जोडेर आशीर्वाद दिनुहोला वरेवः पुर्रन्ति सागरमेव मेवैतो तिन्नं पेतानमुपकपति
อิจิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโจติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโคสัพพะมาเตภวันตันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาเอกันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวันโรจน์สัพพทิสังกัสสัพพทิเมวะจาอัตตานิดานะสัมปทินิเมนะเตสัมเมตโต สาธุสาธุ Sadhu, 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 sadhu. Ade sakasya sadhu dia kan. Pocisa dengan jadi macam punya mat. Orangnya na dah asis dia dia. Halo. Halo. Acisan thana wani mat cuke ya. Rar abis ditulang hari ada seputar naik dolar na tengah dia ni. Pospol kita yang kau buat ni kau kan. Ejoli और स्पीच ला रहे हैं पमाई और Apala Masudaya Rajesh Gurju Wasupol Samhik Sambudaya Kawandana Ana Bijana Chopi Srathe Bhikshu Sangha Pintana Wandana Ale Phana Wat Machoke Muna Chona Dhipi Sakala Shraddhalu Upasak Upasika Pintana Dunugaya Jojadapa Napa Hana Bana Thong Nepal Sambat Chinsasau Pinyada Chillaga Paru शनिवार दिन विक्रम संवत 2081 साल चैत्र 2 गते शनिबार जी वनेमा चुक निवासी पि थौचका हातमा न भाग्य तो भाग्यमानी छ जोजगा धाबले इना चोतवा खोप या मुनि बिहारिया श्रद्धालु श्रद्धेय भन्थे पि जीवो वनेमा चुके भिक्षा भिजागु दु जीवनेमा चुके थिथि गतिविधि याना वइचनागु वाचाका वसपोल पिसा थौ हि भिक्षा भिजागु झोले जीगु वनेमा चुकन रुट लाका भिजाना जीत तुगु पुण्य यागु गु अवसर भ्या भिजात तुगु अवसर प्रति जिपि वनेमा चुक लगायत ये मिपि सकले अपला कृतज्ञ जुसे वसपोल पि प्रति कृतज्ञता ज्ञापन याना वसपोल पिन्ता छौको चुना हट्नस का वन्दना याना चुना नापना छक नेपाल संवत 1144 या घुमलाना वसपोल पि थथे वनेमा चुके भिक्षा भिजा धुकुगु दु होना छकपित जे हाकना लिसा लुमंगा चना बुजुला थौ ता का ई मकासे छुकता हाकना पुण्य यागो अवसर वसपोल पिसा जीत बिया बिजाइ धइगु जी भलसा कासे थौ चाहिँ थु मुनि बिहारिया प्रमुख श्रद्धेय विपक्षी भन्थे प्रति न कृतज्ञ जुइमा वसपोल थाइल्यान्ड चना बिजासा थुगु भिक्षा तन्या कार्यक्रम अनलाइन मार्फत नीति निर्देशन दिया जित थुगु वाली चना बिजाउले वसपोल विपक्षी भन्थे प्रति न कृतज्ञ जुइया वसपोल यत्न वन्दना यान चना लिपा न थुजौ अवसर दई अले नप छलफल पि छिकपि न वनेमा चुके सदा फेको छाया जीवु वनेमा चुके जाजो नप बुद्ध शासन चिरस्थायी यागु जाजोले हपावती ब बिहा चना दि दैगु भलसा कासे जी थौया थोत बचागु खंथने कोचाके साधु 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 अरुसिरी नाइगा यकोइ कोसला पोस्पोले पाख खजिपे फक था फंगे जुना खपेनि सिसना पोस्पोल थना अरुसि दाइ अनि सकल थना परिवार बासगु बासके तकरा यको धन्यवाद यको कोसला दिया आदबाद दिया यको यको हालबाद
아치산 다니아 자조서 약하잖아. 다니아 자조서 수비하고. दानं विभूषणं लोके दानं दुर्गतिनि प्राणं दानं स्वर्गस्य सो प्राणं दानं शान्ति कलस्व दान्य पुण्य जी सकसित है किनभने लेमा दान्य पुण्य जीवो सुस्वास्थ्य लाभिया सकस्य कल्याणमा सकस्य निरोगीमा सकस्य सुस्वास्थ्य लाभमा का आशिका यासे जी थाना पंचपद दान्य जाजो याका जमुलो वस्पल किसान दान्य या जमुलो दान्य पुण्य सकस्य किनभने आशिका से आज पद्मश्री तयार गरेको म्याट लर्छ न एकको सभाले समाजमा जी बागबजार अथवा बाइङबाट यहाँको इरोसन दुसा कि गाउँले मनाउने गाउँ सौभाग्य ढाला वनमा छुट्ने टिप्पणी थासे भद्रपिण्ड बनाया ये माइकिङे आएको वाली आएको प्रश्न लेखा हो गाउँले जगस कठमा चिकित्सा बाध्यपिण्ड श्रद्धा चित्तपूर्वक दान प्रदान दिला केवानी मुनि बिहार राय सभा मुनि बिहार परिवार पाके एकको साधु भाव तो मंगल कामना न देखना बना भने बपी सोकुमी भाजुमेजुपी छलफल पिसा छिक पिसा थु फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण सोइचना बिजागु दुकी सोइचना दिगु दुकी इना चतवा खोप या मुनि बिहार या श्रद्धे भन्ते पि भिक्षा बिजागु सोले वनेमा चुके भिक्षा टन्या लागि बिजागु लु खथो अले थन वनेमा चुके भिक्षा बित वनेमा चुके या निवासी पि वनेमा चुके या म्यामस्त पिनामस्त नाप थुगु जानकारी प्राप्त एना मेमे थाई पि न श्रद्धालु उपासक उपासिका पि थन बिजान चंगुदु अले वसपोल भन्ते पि भिक्षा बिजागु झोले भिक्षा बिया चंगुलु खथ अले आ थन सक्ष्या अनुशासने चुना शान्तपूर्वक झोलिक भिक्षा बिजा चंगुलु थो तस्क न्याय पिसे चो थजगु कथा भिक्षा बिजाइगु दिउ नेपालले पचा दुर्लभे धामा आपालम भन्ते पि थथे लम्पी भिक्षा बिजागुलु आपा स्वेमरु न्यावे जुसा थन वनेमा चुके वसपोल पिसा जिमत मैत्री करुणा व अनुकम्पतया भिक्षा बिजागु थो चाहिँ जिमिगुली निम्ति न छवो भाग्य या खंख यारका झेका मसिला थन वनेमा चुके नापाली से बसोबासिया चोपी तुलाधर पिंचक मखो लिपा बसोबासिया त छापी मेमे पिसन श्रद्धापूर्वक थन दान बेचंगु लु चिसन खना चुनगु दु थुक्त श्रद्धे भन्ते पिन्त श्रद्धातया दान बिगु दैगु ताथे पुण्य गु जाक छादासा वसपोल भन्ते पि केवल मासु वस्त्र चकपना बिजापी मखो वसपोल पि शील आचरण सम्पन्न पि ख शील आचरण सम्पन्न पिन्त थुक्त श्रद्धापूर्वक दान याबले अवश्य न पुण्य लागु ख भने बपि सोकुमी भाजुमेजुपि थुगु क्यामेरा त आ छठा दिका जिन भन्ते पिन्त झोलिक दान यागु बिचायना छलपोल छिकपि चाहिँ थन वनेमा चुके दान सिमरतक थो फेसबुक आबद्ध ज्याचना बिजाउ अले नप थुगु फेसबुक लाइभ यो कोठा से शेयर याना बिजातन जी छलपोल छिकपिन त इना प्यान्चना
지금 모여 지하철로 비싸간 자도 거리거리 꽃사이고 지상 어떤 메고 람소지야 티티타세지야 원해만이 앞전에 버티자 가서 다가가지마 누굴라가 원해마 수가 야 컴포나 다 빈제마 다 우리 비하라 그래야겠구나. Kusan na wak ni. Ane bapi sokumi pajume jupi thong thu bishatan आनन्द भुवन बिहारे कोचाकेको जी नाच धाए धुनको दो अहिले आनन्द भुवन बिहारे छंका चाहिँ भिक्षा बिजापि सकल सर्दे भन्ते पिन त भोजन या न व्यवस्था दोगु ज्याचो न अहिले उ भोजन या थौ दाता चन्द्र हेरा श्रेष्ठाचार्य तता न झेगु वनमा चुके छाया थन भन्ते पिन त भिक्षा बिजागु बिउ छागु लु थन जी खना चना ए ज्या चाहिँ हजुर हजुर पौर गाठन जिमी भिन्छ बाबु सता होला लाइभ भ्यू झोले भिन्छ भाजु न चाहिँ थन कगा खन अहिले वो भिन्छ भाजिया लिउने चन्द्र हेरा तता दि वेक चन्द्र हेरा तता ने थन वनमा चुके भन्ते पि भिक्षा बइले गा जिता दक्ले नापा खबर यान्दी ख भोजन दाता चन्द्र हेरा तता न जिमेको वनमा चुके झाइदी गुली जिपि अति कम लेता भन्तेपि मेउ लम्फिन बिजा मानेको जुली थौया भिक्षाटन कोचाका बिजाको जुल अहिले थन भिक्षाटन कोचाका चाहिँ वनमा चुक भुलु शान्तपूर्वक त्यहाँ बिजाइको लु न जी छिकपिन त फेसबुक लाइभ केना चुना थो वनेमा चुकया चिबा दियो ख वनेमा या पुर्खा पिस थो वनेमा चुक विस्तार याबले नि संगु चिबा दियो ख थो अले थो चिबा दियो त चाहिँ अतिक श्रद्धातया वनेमा चुक भाषी पिस संरक्षण सम्वर्धन यन्तगु जुल नापा गठिक आन अठे दनि थो चिबा दियो चाहिला श्रद्धेय अरुण भन्ते प्रमुख सकल भन्ते पि चाहिँ बुलु वनेमा चुक प्या बिजाउदु जी वसपोल भन्ते पिन त पिने किसी गल्ली तक जी साथ भी अनलिपा लाइभ न दिके वसपोल भन्ते पि बुलु भिक्षा कासिरेका बुलु प्या बिजान चंगुदु जी नाचन सुभा देछाएको झोले थादु न वसपोल भन्ते पि भिक्षा बिजाएको झोले वनेमा चुकन रुट लाका बिजाउली जिपि तस्कमय कृतज्ञ ज्याचनाको दो पुण्य या अवसर जिम त गु बिया बिजा त वसपोल भन्ते पि प्रति जिपि याको कृतज्ञ जुसामगा तो वनेमा चुक देउ निसा दशिबे न्यन से थन तुलाधर पिस बसोबास यान वइसंग बस्ती ख अले वनेमा तुलाधर पिस नियत तुलाधर समिति आबद्ध जुया थी बौद्ध गतिविधि यान वइसंग ख जन्मजात न झि बौद्ध खसान ताथे कर्म न झि बौद्ध जुइमा थियो गु वाचाका वनेमा तुलाधर पिस बुद्ध शिक्षा क गाना बुद्ध शिक्षा अनुसार आचरण यागु कुत यान वइचन ख थये झोले श्रद्धे भन्ते पि थौ
वनेमा चुके भिक्षाटन बिजागु जुल वस्पोल पिन्त थथौ श्रद्धा कथ जिमस दान बि दया जिपि अतिक ले ताई चनगु दु आ वस्पोल भन्तेपि थन वनेमा चुक प्या बिजना किला गया लंपुजुया इटुम्बाले विजय थु फेसबुक लाइभ सोइचना दि पिसन छिकपिनि रुटे लासा छिकपिसन न्यासा उ लंपि छाया दान बिउ छाफै थुन जी जानकारी दिया सामने गंपी श्री समय राखे विशाखले विजय चंद्र छिकपिनि श्रद्धा अनुसार तो वनेमा चुक प्यावे ढुंका किसी गल्ली ख तो किसी गल्ली नामाकरण छा जुलर घाट हाबले हम वनेमा चुक प्यावे या खवे स याउमा किसी या देगडु अथे जुया ठुगु गल्लिया ना किसी गल्ली ना या जाजो कोटाका त्यहाँ व्याचना आज ही इटुम्बा प्रवेश तरखरे बनावो छिकपिता नदियाचना अब वस्पोल भन्ते बि वनेमा चुक बिजना किसी गल्ली थेन लुंगला किसी गल्ली प्या बिजना चाहिँ वस्पोल पि किला गए लंपु जुया इटुम्बाले थेनी अले इटुम्बाल अटकुलो बई अटलकु बई ए जुया चाहिँ तामसी पाखा जुया आनन्द भवन बिहारे ठंका थु ठौया थु भिक्षाटन कोचाका बिजय अले अन भोजन ढुंका वस्पोल पि हान खोपया मुनि बिहारे ल्या बिजय हने बापी सोकुमी भाजुमेजुपी वनेमा चुके भिक्षाटन या कार्यक्रम कोचाका वनेमा चुक वस्पोल भन्तेपि प्या बिजना किला गए लंपुजुया इटुम्बा पाखे यहाँ बिजा ढुंकु जुल वस्पोल भन्तेपि प्रति आपाल आपा कृतज्ञ ज्वाचना दान यागु अले पुण्य यागु अवसर वस्पोल पिसा जिमत बिया बिजागुली हाक्न सक कृतज्ञ ज्वाचना अले छलफल छिकपिसा चाहिँ थौ फेसबुक लाइभ मार्फत थुगु भिक्षाटन या कार्यक्रम सोइ बिजागु ख थु भिक्षाटन कार्यक्रम आपासिन स्वेफेमनका यक्को थासे शेयर याना बिजातन इनाप याना चना अले यक्को छलफल छिकपिन्तन लाइभ सोइ दिउली लाइभ सोइ बिजाउली कृतज्ञ ज्वाचना अले थुगु लाइभ आइ त जि थने दिके लिपलिपा न थजौवे छु कार्यक्रम जुल्लासा फेसबुक मार्फत छिकपिन्त जानकारी बिगुजी छिकपि जिगु थो फेसबुक लाइभ यो कोठासे शेरियन बेदिसन गाजी हाक्नस क इनाप्यासे जी अरुण सिद्धि तुला नर थनतु बिदाजी सुभा जोजलपा